السلام علیکم براوی پوائنٹ پارغان ولی سرپر نما خدمت تٹی مستونا میداتیان اسے گچینو خوشخبری اسیتون شکریہ ادا کیوتینا براوی پوائنٹ نا بیورو چیف خواجہ شاہجہان مینگل نا ارا کے مستونگن دا ویڈیو ننتو شیئر کرے اور پروگرام کور کرے سبان پریمیئر لیگ 2026 نا شاندارو میچ اسینا گڈی کو دے دار دون کنوم خاننگا ٹیوری کے خاصنگا میمانے ارتوما ٹیما تون درستی راستی کرے فنگنگا ٹیے دا میچ نا سبان پریمیئر لیگ 2026 نا فائنلی میچ بیرک سپورٹس اور مشل سٹار نا نیامٹی گوازی کننگوئے ارا کے سنسنی خیز و مقابلہ سیاں گڈ مشل سٹار تینا پینٹ کرے تا میچ اٹی ساڑی مخلوق نا بلو کچس اسکا ارا کے تینا پسندیدہ انگا ٹیم آتے سپورٹ کرے را ارتوں ٹیم آتا حوصلہ افزائی کرنگا پینلٹی بیرک سپورٹس ٹا سے کٹسا اولی کوار بیٹنگ نا فیصلہ کرے مقررنگا آور آتے ٹی 4 وکٹ آتا نسخانا 106 وقت روم جوڑ کرے ارانا ورندی اٹی مشل سٹارز نا بیٹنگ کرو کا بنائی وڑٹ جاریانہ اور پوریتمال گوازینا درشانی کرے ٹیم شاندار بیٹنگ کریسا بیرد دا آور اٹی ادف پہ دوئی کرے اسی وار لیگ نا گچینگا ٹیم جوڑ مننگ نا ثبوت تس دا کامیابی تون مشل سٹار 2024 2025 2026 تینا سرسوبی تا سلسلہ جاری تخصا چیمپئن مننگ نا دستارے تینا کاٹوما کرے فائنل دود نا خاصنگا میمان چیئرمین میونسپل کمیٹی خواجہ فیصل منان ابیزئی ملک اعجاز شاوانی اسورا ارتوما معززنگا شخصیت تاک لیگ نا سرسوبیا بندوبست کرو کا منتظمین آتا ستائی کریر او پاریر کے دا علاقہ ٹی دا وڑ سرسوبو ٹورنمنٹ کننگ اسے خوش آئندو ایتسی او کنگوڈو ورناتا لائقی تام تعریف کریسا پاریر کے گوازیک ورناتے نشااتیان مرتخرا اوتی گراؤنڈ آتا پارغا اتیرا اراڑی اوک تینا صلاحیت آتے درشان کننگ کیرا سنگتا گوازیک تو اروڑنا مریرا ضلع مستونگٹ ولی کرکٹ اور فٹ بال نا شیدائیک اصل بازو دا موقع خاصنگا میمان سبان پریمیئر لیگ کن سی 1000 روپئی نا پڑوے کریر اور سبان پریمیئر لیگ نا سرسوب انعقاد دائی تنا ثبوت کے گوازیک ورنا تا لائقی تے پین زیبا کیرا بلکہ علاقہ ٹی اتحاد علم دوستی صنعت سیوت نا گام آتے ٹی جوانو کردارس ادا کیرا منتظمین کھلاڑی سپانسر شائقین کرکٹ سرسوبنگا ایونٹا مبارکباد نا لائق ہو سنگتک دا مستونگ نا گراؤنڈے اراڑے کے مخلوق ڈیلی نا بیسا بسورا اور تینا میچ آتے اورارا تینا پسندیدہ ٹیم آتے سپورٹ کرے را اینو گڈی کو دے تو گڈی کو دے کٹو کا اور رنر اپ ٹیم ارتوں آتے انعام ٹرافی بشکو بانٹ کننگے سنگتا دنکنو میں خبر ہے کہ ایرا گوازیگر ایرا ٹیم میدان درنگے تو اسٹ کٹک ایلو بائی تک تو دا ٹکا سے ڈسپوائنٹ مننگ نا ضرورت تف ارا بندق زیاد محنت کرے نے امو کٹک ارا کم کرے نے او جی رنر پارا لوزر دا خادے پانی کپا ستا کہ او 25 ٹیمن پیشتمسا دائرہ ٹیم فائنل سر کرتے نے تو رنر تو بالکل جوان ہوئی تسی دائنو اگا او سرسو مننگ کتو
پین میچ سے پین ٹورنامنٹ سے سرسو مرے کا دا شائقین کو دا مخلوق میچ نہ اوننگ کی بسنو او کلنا تھا منتواری ادا کین کہ اوفک براوی پوائنٹ مستنگ نہ ٹیمی مدو کریر خوائفیر کے بابو کے ننا علاقہ ٹی اسی انونو ایکٹیویٹیز مننگ اٹھی ارا کے ایکسٹرا کوریکولم ارا کے تعلیم پد سپورٹس بات ضروری ہے اور صحت نہ گام آتے ٹی ہمیشہ سپورٹس کاریم برے کیونکہ میں خبر دنیا ٹی بلوچستان نہ کلالی تے ٹی بالکل امو صلاحیت ارے ارا کی دنیا نہ گوازی گرتے ٹی مرے فقدان ارگا ارے تو صرف موقع نہیں اگو حکومت بلوچستان دا جگہ تے انویسٹ کے دا تے کے گراؤنڈ جوڑ کے دا تے آسٹرو ٹرف تے دا تے گراؤنڈ تے آکی کرکٹ فٹ بال اور چندی ورنا گیم آتے کننگ کیرا تو اللہ خاطر نماہم منتواری ادا کے نہ کہ مچا بلوچستان پاکستان اور دنیا غن براوی پوائنٹ ٹین تننگ اٹھیوری تینا لمی زبانت خفتوننگ اٹھیوری بیننگ اٹھیوری او گوازی گر آتی خانے رے تعلیمی ادارہ آتی خانے رے تعلیمی گام آتی خانے رے اوٹلنگ مرے بازار مرے اور انتس کی مرے انا گراک انشاءاللہ نم کی ہمیشہ انا ور شیئر مرسا کرو براوی پوائنٹ ناوری کو کوشش انا دی کے نما لمی زبانت ار ایت نمی سر کے نمیان اسی اور ولدانن معذرت خوانے کی کوالٹی مچی ننا کیمرہ نہ دون خاص اللہ ولینن کوشش کرنی گٹیوں کہ ہمیشہ نمے گچینو گلاس پرووائڈ کین تاکہ نم تینٹ چس علی رے ای اسی اور واللہ بشخنداری ہمو سنگت آتے ہیں خواہ عرب مچ زبان نزیہ اعتراض کیر سنگتاک برابی ازباد سباد بلو زبان اسی اور دنیا ٹی پاننگک ولی نوشکیٹ مرے جکما بادت مرے کوئٹاٹ مرے چمن مرے دابتیٹ چنکو فرکس مرے خواہ کی کلاتت مرے آواران مرے خارانت مرے تو برابی ٹی مچ فرق برسا کی البتہ نا کوشش کی نکی تینا پیورنگا برابی برجا تخین اگا من لفظ اس انگلش نبسنو اوفتیکن واللہ سی ورس بشخنداری خوائن نمین ولی سر پر براوی پوائنٹ مستوں